Ховаксы сурга чедик белгеш көйле бузулган пажынларны көрүп болур. Жалса да поп үгү буурашкын эвес асуурнун чартылгасынын көкжүлдесинин демдейи болуп турар. Жедихол кожунун төбүндө амгы шагнын негилделеринге түйүштүр чагай жытындыр тутунган көй алчуртаар каат пажынар эбеш. Чаа оран сабалык болган өглөлөрдүн саны 200 ажык. Тудуга жылдары амда уламжылап турар. В этом году у нас по второму потоку. По жылын ийги жадада 5-10 квартиралы пажыңларны ажыглал же кийрер ужурлубуз. Ийги пажың 200 хуу тутунган. Оларның чагажылга ажылдары амда төнмейин ынжаңаш амдыгызында ажыглал же кийирбейин. Керейлер жаргаш чагажылганы тоозук баш журтташчыларга хүлейдирбиз. Контракты сейчас вроде заключаются. Арткан 3 пажынын тудуу амда чортунуп турар. Оларның бирези сезен хуу күсеттинген ийиси алдан, а 3 тугары 15 хуу тутунган. Оон аңгыда үскү суругларга ийи сез алчуртаар пажынларны база тудуп турар. Поп үгү ажылдарны хары угда элейин каш тудуга организациялары хүлээнген. Рядная организация у нас работает ООО «Сылдыс». По туду объектлеринде Сылдыс, Угулза, Ким, База, Тыва туду кызгарлатынган хары салгалы нитилелдер ажылдап турар. Еще у нас сейчас Тывастрой работает. Тудуга ажылынга почерінің чурташчылары база хары тутунган. Таңбажының сеш шактан эгелеш кежекинин тош шакка чейдир ажылдар. Сылдыс туду компаниясы амгу еде база бир хөй алчуртаар бажыңны тудуп кирикпен. Biz o zaman aprel üyelerinde eklemiz hem oktyabr üyelerinde bütün bayının güç kart bayını duyacağın duracılık. Ama organizasyonun adı o Sıldıstır. Kaç kişi ayrılıp durar? Seski jaylat biraz. İnyangi brigada. İmenden bizim yurt buraylar bu zaman boğdu. Alın kalıyındır biraz. Güç kart bayını. План юзгар почылдың төнжүзүнгө чедир ажыглал же 5 пажыңны кийирген турар ужурлук. Тыванын тудуу ямызын тыңнатып турары билалырга авариялык пажыңдардан 100 пежен ажы кишини көжүрер. Поайтрыгны шиитбирлеринге 1400 пежен төрбөлчүн метр чурталга жердин тудары көрдүнген. Наталья Маспакол Сайгын Бүрбүш Олбан Моңгуш Айдана Сендема Тыва 24.